patkica. Ništa, falimo još jedno ništa od toga. Duke Anton ovde se bije protiv Kolomaksa. Nakon tog cheeza ostane X25, Duke Anton je izgubio cijelu svoju gornju stranu džungle. On je i dalje level 2, mi smo skoro u 5. minutu igre. Zoran ovde kreće malo agresivnije protiv Goldena, mora dobrati pažnju, potrošio je svu manu. Iz tog razloga Golden ovde flešao je slučajno u mesto, ali je svakako uspeo da solo killuje Zorana. Ne samo da vodi 20 kripova, već ima i kleptovac kako je dobio bonus gold. Nadar ovde kreće malo agresivnije protiv patkice koji će na kraju da ga povuče nazad da Duke Antona koji je level 5 Riven. Flešuje se, nalazi stan na Darkaju koji možda proba da preokrene ovo, ali neće biti dovoljno. Sam je protiv dvojice u duši, sada mu tek stiže podrška od strane Jocka, te čini mi se kao da će ipak biti dovoljno. Tesis ovde pokupi kill, Duke Anton daje sve od sebe da prokoje, tu ipak uspeo da sidestepuje Tesisa Jocke. Ovde još jedan auto, tek ipak će shield biti dovoljan da Tesis preživi, da je uspeo da pokupi ovde kill, dobio bi ogromnu količinu golda. Ovako će pasti. Da li će to biti od strane Darkaja ili će biti Tesis? Da je uspeo da kondemaj u ture, to bi sigurno bio kill za Golden Toast. Ovako nije uspeo da pokupi kill, među vremenu Darkaj i Kolomax jure patkicu koji nema svoj flash, baca svoje da pokupi taj slow, ali Root je svakako pogođen stare Kolomaxa koji bi trebao da nađe još jedan kill na ovoj Kijani. Nastavit će da juri i naći će definitivno kill na patkici 2. Nije u suštini ni toliko teško kada u suštini igraš Kijanu u Riven patkica. Ovdje može biti malo problema, ali tu je Kolomax da pruži podršku. Ovdje sigurno Darkaj pada. Imaće dovoljno damage, ali tu je Kolomax da pokupi jednog, a da pokupi i drugog. Urdi malo damage kroz impactku, naravno Darkrai mora da se pazi ovdje duše. Trenutno nije toliko fair, 0-2, ima samo 80 farma, tako da je lagano već. Top laner, odnosno mid laner Rasu teleport je ovdje spreman od strane te karme, Goščnici iza leđa Golden Toast i Kroxu koji pokušavaju da naprave nešto više, ali tu je taj GLP koji usporava Golden Toasta, nema način kako da kajute, baca flash kondem, ali ne može da uradi apsolutno ništa. Duke Anton se sada pridružio nadi da pomogne svojim saigračima, čini mi se kao da će samo da padne ovdje ukoliko Tesis nađe taj hook, nije pokušao zapravo da pogodi ovdje istrošao Kroxa, kakav flash Gošuđina, ovo je bilo jako impresivno s njegove strane, bio svestan da će Krox svakog truko pokušati da pobegne, među vremenu Kolomax verovatno ovdje ubija patkicu, uskoro mu dolazi da sa cooldowna, flashuje se iz patkicinog ultija i nalazi ovdje taj Earth element koji osigurava novi kill 5-0 na toj Kijani. Umeđu vremenu Zoran također na botu protiv Jocketa ne može izgubiti 1-1, nikakav damage nije napravio igračima X20, odnosno igračima Asusa. Zoran će ovdje bez problema da kažete Gontos kreće i ole agresivniji, ali nema, jednostavno Saigrip se mu pruže podršku i Duke Anton kreće ovdje, nalazi Tesisa, ali bio je jako blizu da padne Goči, neće uspjeti da ga završi. Ovo je bilo na kraju popričao dobro od strane X25, kako je započeto, moglo je biti gore, ali Darkrai koliko je lepo ovdje uspio da snajpuje na kraju Golden Toast. Čini mi se da nije imao vision na njemu nikakav, tako da uzeo je ulti od Ravena, bacio ga na totalno random mesto i uspio da završi Goldena. Klox će opstati u životu, iako je na kraju uspio da završi ovdje Zorana. Da je pogodio, možda bi Goščnici napravili nešto više. Jocke možda može biti meta fokusati, sad je ogroman damage, ulti mu na kraju nije potreban, ali ulti također od Kolomaxa završava ovdje patkicu i Asus nalazi već 2 killa. Niko na strani X25 trenutno nema iteme koji bi trebao da ima u ovom delu partije, dok igrači Asus imaju mnogo itema više. Goščnici ovdje sigurno pada od strane patkicinog snajpa, ali Asus Rogali tako uspio da ga pokupe. Kolomax će biti prođen od strane Kloxa, ovog chaine možda može biti meta fokus, ali uspio je ovdje da izdamidžuje i da prebije Duke Antona prego što je ova Riven uopšte stigao da uradi bilo šta. Prilično su jaki da jednostavno ovaj bar ne može da padne u ovom trenutku. Zoran ima 3 završena item u 21. minutu, pogledajte samo koliko damage radi Golden Toast. Golden pokušava da ga kajtuje što je više moguće, ali jednostavno nema šanse tako nešto. Duke Anton se pridružuje akciji, želi eventualno da proba da eventualno uzeti ovdje na Zoranu, pali svoj ulti, okreće se na tog Korki, ali nema šanse da napravi bilo šta. Zoran nalazi double kill ovdje, Darkrai uzima ulti, ostane Jocke da proba da snajpuje nekoga, pitanje da li može ubiti uopšte bilo koga. Zoran koliko crit damage radi, ipak Jocke na kraju uspeva da padne kao i Zoran. Darkrai iza leđa stiže ovdje, verovatno će ukriti patkicu koji je u velikom problemu, sad Darkrai mora da beži. Najverovatnije ka nekom fire cannon, tako da ne toliko tipičan build za Draven, obično vidimo taj BT u Infinity Edge. Golden Toast baca stopoč, ali nakon toga mu je vreme svako isteklo ili ne. Golden baca taj flash, na kraju ostaje u životu, a Kolomax ovdje ne bi smeo da izgubi. Nije nikako, nije pao Golden, ali zato pada Jocke. Da, pada također Jocke, pada i Duke Anton, na kraju također mora da se rekoluje i Golden Toast. Patkica će također biti ubijen, jednostavno toliko damage ima, pogledaj samo ovo patkica, bukvalno sa 2 auto-ataka staje na trećinu healtha. Duke Anton pada također sa minionima koji trenutno još nisu super minioni, ne mogu toliko lako da sruše ove kule. Tesis nalazi ovdje patkicu Zoran, ipak čovjek koji uzima taj last hit, mogu da nastave i ole agresivniji ovdje da puši, upravo sada stiže wave preko mida, još malo i preko topa. Prva Nexus kula kao i druga će pasti velikom brzinom, samo da ti kripovi dođu i dalje X25 forsirana da se brani sa 4 igrača. Jocke može biti meta fokusa, Zoran kreće agresivnije, nalazi ovog Dravena, Tesis uzima svoj prvi kill sa tim pajkom, ima defro bilo da proba da fokusuje bilo koga drugog, nalazi još jedan kill u korist svoje ekipe i Asus Ace je na kraju X25 i ovo je već super minion je bio dovoljan da se Asusu osigura prvo mjesto na tabeli.
Fenomenalna partija ekipa Asusa, veoma ubedljivo i kola koji pokazuje totalno novo lice. Assassin Kijana ovde uništava protivnike X25 od početka ove partije. Čini se kao da su imali veoma male šanse i ovde Asus vidimo da Matice pokušavaju da bijemo i da zgrabe nekog sa fontane, ništa od toga.